ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. барномаи навбатии паёми пешво роҳнамои мо ки дар заминаи нақшаи корҳои тарғиботии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакен дар ҳамбастагӣ бо ширкати Садо ва Симо таҳия шудааст, манзури шумо мегардонем. мутобиқи нақшаи ин барнома ходимони дин вазифадор шуданд ки атрофи мавзӯъҳои гуногуне ки дар паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон таъкид шудааст, андешаҳои хишро арзёбӣ намоянд. дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд имомхатиби масҷиди ҷомеи қаландари ҷамоати диҳоти ёрӣ ғоимназар Файзиев. мавзӯи ин барнома дастгирии ниёзмандон ва барҷомондагон ки дар паёми пешвои миллат махсус таъкид шудааст иборат мебошад. муҳтарам Файзиев ғоимназар, ман шуморо ба ин барнома хайрамахдум мегӯям. лутфан барои мо иттилоъ медодед ки дар паёми пешвои миллат ба масъалаи дастгирии ниёзмандону барҷомондагон махсус таъкид шудааст. дар ин замина шумо чӣ андешаҳо доред? ассалому алайкум бинандагони азиз. дар паёми пешвои муаззами миллат ки дар бораи ёрдам ба камбизоатону ятимону барҷомондагон яъне дастури сипоришҳо ва ҳидоятҳо шуд, пешвои муаззами миллат ҳамеша таъкид мекунанд ки мо мардуми доро алалхусус сарватмандҳо барои дастгирии ятимону барҷомондагон ва инсонҳои камбизоат дасти кӯмак дароз намоем. бинандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи мо ки яке аз арзишҳои бузурги инсонӣ ва фармудаҳои муҳимтарини дини ислом аст ки на танҳо як амали хайрхоҳона, балки як вазифаи имонӣ ва иҷтимоӣ ҳар як мусалмон мебошад. худованди мутаол дар бисёр оятҳои қуръон муъминонро ба саховатмандӣ ва кӯмак ба эҳтиёҷмандон амр фармуда, ин амр на танҳо як тавсия, балки ҷузъи имони комил ва нишонаи тақво дониста шудааст. дини мубини ислом бунёди ҷомеаи солимро дар асоси меҳру муҳаббат, адолат ва ҳамдардӣ мебинад. худованд дар қуръони карим ва паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисҳои муборакашон ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса доранд. худованди мутаол дар сураи муборакаи Бақара ояти 215 мефармояд: аз ту суол мекунанд чӣ харҷ кунанд? бигӯ он чӣ аз мол харҷ мекунед, пас бояд барои падару модар ва хишовандон ва ятимон ва дарфешон ва мусофирон бошад ва ба дурустие ки худо ва он чӣ аз некӣ мекунед доно аст. ин ояти муборака дақиқ нишон медиҳад ки пас аз волидайн ва хишовандон, ятимон ва камбизоатон дар аввали харҷ кардан барои хайр ятимон қарор доранд. муҳтарам домулло, ҳамин мафҳуми ятим ва мискинро каме шарҳ медодед. ҳамон мо дар бораи барҷомондагон мегӯем, дар бораи ниёзмандон мегӯем. инҷо пеш аз ҳама бояд ба ятимон, ба мискинон, ба онҳое ки имрӯз ба кӯмаки мову шумо ниёз доранд, ба кӯмаки аҳли ҷомеа ниёз доранд, ҳамин мафҳумҳоро каме барои бинандаҳои ҳамин барнома шарҳ медодед. ятим кӯдаке ки падар ё модар ё ҳарду волидайнро аз даст додааст ва ба синни балоғат калонсолӣ нарасидааст, яъне ҳимоятгари асосии худро аз даст додааст. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадиси муборакшон фармуданд ки ман ва кафолатдиҳандаи ятим ва монанди ин ду ангушҳо дар ҷаннат якҷо ҳастем. ҳар касе ки ба ятим паноҳ медиҳад, таом медиҳад, либос мепӯшонад ва таом мехӯронад, барои худ дар ҷаннат ҷойгоҳи махсус бунёд мекунад. шоири бузургвор мефармоянд: ҳар ки хандонад ятими хастаро, даҳр ёбад ҷаннати дарбастаро. агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо изҳор доштанд ки ман ҳеҷ гоҳ ятимонро хору зор шудан намемонам. шумо ҳамин ҳидоятҳо, ҳамин тавсияҳои президенти кишварро дастгирӣ мекунед? албатта. чуноне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошиашон ба муносибати фарорасии моҳи шарифи рамазони соли 2025 баён доштанд: аз ин рӯ дар ин моҳи муборак ба ятимону маъюбон, муҳтоҷону дармондагон
اویله های کمبزاعت و شخصان بی‌سروبان دست یاری دراز کردن در آبادی کشور و حل مشکلات اجتماعی مردم سهم گذاشتن بسیار مهم می باشد و منفعت ثوابی بیشتر دارد. یتیمان و بی‌پرستاران گروهی هستند که در همه دور و زمان به غمخواری و مهربانی جامعه نیاز دارند. چنانکه که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه ضحی آیت 9 و 10 می‌فرماید: استعیذ بالله، پس اما یتیم را ستم مکن و اما گدای را بانگ مزن. بینندگان گرامی، دستگیری بردارماندگان، معیوبان و نفران دارای امکانیت‌های محدود در اسلام جایگاه خاص دارد. در ماه شریف رمضان از نگاه شما دستگیری یتیمان و برجاماندگان این ثوابی بزرگ دارد؟ البته در ماه مبارک رمضان دستگیری یتیمان و برجاماندگان باز هم یعنی ثواب و اجر و پاداش بسیار دارد. بینندگان گرامی، دارایی و توانایی یک نعمت الهی است که باید برای یاری بندگان دیگری خدا نیز استفاده شود. دستگیری نیازمندان و برجاماندگان راهی است به سوی رضای خداوند و کفالت جای نیکو در آخرت. چنانکه که شاعر بزرگوار می‌فرمایند: گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر ار نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. دوستان محترم، جماعت دیهات یاری یکی از جماعت‌های کلانترین است. چند مسجدی، یک تا مسجد جامع، چند مسجد 5 وقته دارید؟ در جماعت یاری یک مسجد جامع و 8 مسجد 5 وقته است. الحمدلله که من مردم جماعت دیهات ما 5 وقت در مسجد ها شده به ممانعت شکر صلح و وحدت ملی، شکر تنجی آرامی کرده، نمازهای خوانده، در حق دولت و ملت، در حق جامعه دعاهای خیر کرده ایستادیم. در آخر از خداوند طلب داریم که ما را از جمله آن بندگان قرار دهد که به یتیمان و بی‌پرستاران، مسکینان و برجاماندگان رحم میکنند و دست خیر خود را از آنها دریغ نمی‌دارند. خادمان دین در جماعت دیهات یاری از همین گفته‌ها، نشاندادهای پیام پیشوای ملت استفاده میکنند، مردم را به کارهای آبادانی و سازندگی ترغیب میکنند. البته هر روزهای نماز جمعه در موعظه ها ما درباره پیام پیشوای معظم ملت، درباره خیر و سخاوت، درباره دستگیری به نیازمندها، درباره پیشروی جامعه، من در جماعت یاری ما یک گروه آبادی تشکیل شده است که الحمدلله طول من 2 سال می شود که خیلی دیگه هم آباد زیبا شده ایستاده است. با من نقشه نو و نو تهیه کرده ایستادیم که انشالله برای آبادی دیار ما سهم میگذاریم و دیار ما باز هم آبادتر و زیباتر میگردیم. چون که در همین پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2026 را سال وسعت دادن کارهای آبادسازی، تحکیم و تقویت خودشناسی ملی اعلام کردند. در جماعت من با فرارسیدن بهار سبز و خرمگردانی درخشانی آغاز می‌یابد. بله من از همین روز سر کرده از درآمد جماعت دیهات یاری مردم دست جمعانه نهال‌های همیشه سبز یعنی ارچه ها شنونده ایستادیم. من یک در گذری تگی راوتی یعنی جماعت دیهات یاری یک گروه جوانمردها با همراهی یک برادر یک کانال کلان رو کنده آباد کرده ایستادیم. در پایان برنامه برای دستگیری یتیمان، مسکینان، برجاماندگان چه اندیشه دارید؟ چی توصیه ها میدهید؟ خدا کند که همه ما و همه بندگان خدا، آنهایی که شرایط خوبی یعنی زندگی دارند، در این ماه مبارک یعنی به دستگیری یتیمان و برجاماندگان سهم خودشان را گذارند، زیرا که همین صدقه فطری که ما در این ماه میدهیم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که صدقه فطر پاک کننده روزه روزداران است و طعام و خوراک از برای مسکینان است. خب من در آخر ماه رمضان همین مبلغ‌هایی که از فطر جمع آوری می شود با کی‌ها پیشنهاد می شود؟ مبلغ‌هایی که از صدقه فطر یعنی پیشنهاد می شود برای یتیمان و برجاماندگان، برای عائله‌های کم‌بضاعت تقسیم کرده می دهیم و حسابات سالانه هر سال پیشکش می‌کنیم. یعنی این کارهای نجیبانه در جماعت دیهات یاری ادامه داده می شود؟ البته همه ساله مردم صدقه های فطری خودشان را
قسمان به مسجد و قسمان خودشون به نیازمندان و یتیمان و انسان‌های کم بضاعت یعنی دسترس میکنن و سبب پیشرفت زندگی آنها میگردد. بیننده های عزیز و ارجمند، در برنامه نوبتی پیام پیشوا راهنمای ما اشتراک داشتند امام خطیب مسجد جامع قلندر جماعت دیهاتی یاری قایم نظر فضیف که من از نام همه شما با اون کس عرض سپاس میکنم و برنامه پیام پیشوا راهنمای ما در آینده با اشتراک دیگر از خادمان دین ادامه داده خواهد شد. سلامت و سربلند باشید. تشکر از شما. تشکر.